Rĩrĩa mwana nakurereira chikoraga chinse chigani chigotenga ikiagenderete asamaga chamanene Bw'Ebunge asaba ababunge litukoria rero bairana ase bikaro byabo byabutambe mega yakobera ase omutumuko ase chigwiki isatu na ekibaru ekenene babu atenkelinga nigobono babu chigoswa na kurigereria balia abawaziri balia omurai bwensi ya Kenya Daktari William Samoei Ruto aberega kochora ilinde bachikuisaranta ase birogo ao na wewe kumuwakilisha ati wizara au asensi ya Kenya litukolia rero ndigo omusado yu boko bachora abawaziri abo oikera ase amagacho ye bunge ase mu speaker of National Assembly Moses Wetangula abagako yasoma lituko lya rero asense melia amountiri naboigo amountiri nigakorwa ase wizara yu ase gati yabali omurai bwensi achorete konyora umurai bwensi konyora mochorere buna Aden Duale achikoba umuwaziri asesemeli yoborendi naboigo soipandu yakoba ase bintu bitwitanaine kolinde ndasoro botu somwa litukolia rero ase rwasomwa na no speaker of National Assembly Moses Wetangula nigate bono maunchuri ya kego nigabekiru ase bono umuwazi oyo kabero umuwaziri asesemeli ya defense Aden Duale agochikoba umuwaziri ase bintu bitwitanaine naboigo umuwaziri w'ebintu bitwitanaine nera gochikoba umuwaziri ase oborendi bwaime naboigo kitule kindiki nera nigairanire gochikoba umuwaziri w'oborendi bwaime ase Debra Mlongo Barasa gochikoba umuwaziri w'obocheno asense ya Kenya Alice Wahome nigagochikoba umuwaziri asense milie chindemero nabo Julius Migosi Ogamba asense milia yechisemi naboigo Andrew Karanja nigagochikoba umuwaziri asense milia oburemi asense ya Kenya naboigo Eric Muga umuwaziri wa mancha asense ya Kenya Daktari Margaret Nyambura nigarachikoba asense melia ICT ase David Chilchiri arachikoba asense melia Yobasombi naboigo asense moyo mu Attorney General nigo turachigutwara Rebecca Miano na orobotiru nigo buna omo speaker wa National Assembly abaga kakorosoma ase amagachamane yebunge karabairanira ase bikaro byabo tambe. The names of persons submitted to this House for approval for appointment as Cabinet Secretaries are as follows. Honorable Professor Kithure Kindiki, EGH, Cabinet Secretary, Ministry of Interior and National Administration. Dr. Debra Mlongo Barasa, Cabinet Secretary, Ministry of Health. Honorable Alice Wahome, EGH, Cabinet Secretary, Minister of Lands, Public Works, Housing and Urban Development. Dr. Julius Migos Ogamba, Cabinet Secretary, Minister of Education. Honorable Roslinda Soipan Tuya, EGH, Cabinet Secretary, Ministry of Defense. Dr. Andrew Mwihia Karanja, Cabinet Secretary, Ministry of Agriculture and Livestock Development. Order. 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 Honorable Rosalinda Soipan Tuya, AGH, Cabinet Secretary, Ministry of Defense. Dr. Andrew Mwihia Karanja, Cabinet Secretary, Minister of Agriculture and Livestock Development. Order, honorable members. Order. Order. Honorable Aden Bare Duale, EGH, Cabinet Secretary, Minister of Environment, Climate Change and Forestry. Order. Order, honorable members, order.